adaman bilang mabati ko mga gayam, kahit kung si Kadijayan, kung may ata na balong. One. Siga, sino, dati mabati nga gayam, dito si bay mo, mang tartarabay kaya ka. Anya, ti kaya mo nga prutas. Prutas? Lagi ati damag, di ba? Dati connection na. No, adaman iti gayam nga kaya mo nga mabati kaya ka, kabayatan ting ka pa nagmemaisang, ana, ti kaya mo nga prutas. Miskiwin insawa na. Kaape nga minta kaslaag dua-dua ka nga sumumpat. Prutas na talaga eh. Pero no, ulitek pilit ti prutas, mansanas latan. Mati, ulitek ti question ko. Mansanas. If you had only one friend left, kung na nga road, no na mabati nga gayam mo, anya, ti umuno mga pisitan, di tarupam. Sino, di kaya mga mabati nga gayam? Para kang ka. Friends, we're not talking of family here or relatives. You. Gayam! Gagayam ka mo. Do you have... Sa bagay, makita nga gayam mo, DJ Barrio tayo nga siya. Ada. Ada magayam. Kaya DJ punge. Kung gulata naman DJ. Gayag babasketball. Gagayam ko magiging ka mo. Anyway, at a special request ni ading Cordapia ni Shaq when ading Ella Banadero of .75 North Carolina, Hong Kong chapter. Di da amin that Admiralty Rooftop Building. Kat sakbay nga kansyon ng tatay request na nga you decorated my life. At dapat iti pa sa amin balong. One good PM Sir Jun and Sir JM Buboy Toledo. 9 years old from number 25 Bonifacio Street, corner Rizal Street, Barangay Bugalion proper, Poblacion Ramon Isabela. Region 2, Philippines. Walang 3319 to 3319. Korang awan iti so sa na zip code na. 3319 Philippines. So, pag-read naman, please, Papa at Mama ko na matyaga nakikinig sa inyo for straight 3 hours na program nyo. Thanks and more power! Awa mo timbangan yung sonata. Anyway, we would like to do a song from Kenny Rogers straight to the ears of your tatang. Di ka of your papa and mama. The Mr. Toledo. Ano naman dyan naga ni Father na nalipatan mo. Dyan tiro pa na makikita dyan uban na sa kanya nakadong siding ng Nikwa. Oh my God. Mental driver din. Uncle driver. Nalipatak. Mental block. Ipagaman dinagan na. Ada pwesto na dito sa basta pa mo kata ni Manong katalaga nga ang kung nga ma-recall. Orayan i-text na ta. I-text na orayan ta. Tinagan tahan namot imbaga. Dinagan ni father mo ng kal. Ni uncle nga kwa. Toledo. Inunanta for 500 pesos. Wow! Agar ka. Ada siding na ka puraw tibuok na kambang! Naabak ka! Ako na kahit ani kabza nga kambang. Nangkal nga kambang. Nga nakaisim na tanga. Apo nagpintas pa lang ngipon na nga natataan nga tatisikreto na ana. Ang kasla kanyata nga pitag-pitag-pi. Good afternoon, kaya nga kabsat kambong. And of course, to ading Ella Banadero. Dito yan, dito yung sonata nga request mo. Ito yung All My Life was a paper. Ladies and gentlemen, Kenny Rogers. All my life was a paper, was plain, pure and white, till you move with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look in your face. And you decorated my life, created a world where dreams are apart, and you decorated my
life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Sino kano pangi sagutam ading kanani Ate Angie? Like a rhyme with no reason in an unfinished song. There was no harmony, life meant nothing to me until you came along. And you brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart, and you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Kita mga sunata po. Ulitan miya po may payata kini ading elang hingga natatagbir-biro pa lang iti mang decorate iti biyag na nga Kuna pada. damat ka ni ko. Di ba dinamagda ano sino ko na pangisagutan na. Kuna naman ni Ate Emily niya daw ko. Hindi ka no Mr. Gamo. Kuya John pangisagutan ni ading Cordapia. Wow, nakabirok mo tan kita gamo Isabela. Wow. Ha? Gamo. Wow. Madingat ang agamo ulto ni ading elan o adan tupay no. No man, Diyos ko. Sabagay, cross your finger ading elan ta dumteng tulot ti panawen nga makasarak ka ti mang Ted keng ka ti kamuol. Hi John and Jem, I hope all is well watching here in Boston, Massachusetts. Always looking forward to your weekly live program. Please extend my greetings to my sweet hubby who is watching in our living room and dancing with every song you render. Oh. We would like to request the song Sadyay Barrio. I guess the English version of Blue Bayou. Thank you so much, Kunada. From Ron Zipagan. Mapasubo naman na ditan nga sunatan na this will be our second time. Dapat ni nanti nga Shoni Navarro. Shoni Navarro kuna na from Macau. Naimbang malam yun, dita karoba, mabalinti ag request. Isagot ang taman matimay sa sunatan nga makapabang artirik na taparmi nga aging gana tatakat nagdagsin pelang tirik nak. Salamat Kabsat John ni Shoni Navarro from Macau. Well, Kabsat Shoni, iti may bagala dita talaga nga haan nga maikat nga talaga. Iti may sangay na, iti makarik na iti kasta. Actually, ni Kabsat Shoni kita napukaw na kakaiso nga paruna. Dito yung Philippines. Gawaran dyan pagpataray mga anak mo. He's a very good friend of ours too. Ni Balong Giovanni. Di palayaw na. And amumi and iti konsolasyon mulatan na Kapsa Choniket awanin is una dito dagang agrigrigat kung baka dahil una diyan apo nga naragsak, di ba? Okay. Tara-tara man lata motor di diyan. Motor ni San Pedro tara natatan. TMX ni San Pedro tara man na di diyan. Pagordera na piyesa nga rutata. Jay ni uncle nga ko. Nya naganan karel mga Marlo di papel. Nakatayumutan. Kung ipa-deliver the LB sino ka? Okay, as requested by our friend from nagapon ng bansa balong. Boston, Massachusetts. Boston, Massachusetts. Here is our version of the song. Blue Bayou, Ilocano. Sadyay Barrio. Amo nga ta.
riknag madandanagan na takanayon nga agmay may saan sipod di pimanawa sa jay baryo patnag nga agubraa awan pa'y urnong daksang asa dumalaeng itiragsa sa jay baryo ngem tut aldaw agawid sa jay baryo uray agma jay baryo libre ti balog chismis tumagtapog ragsak apat padas ko atay agsuyaag tenga ti aldaw anian ragsak masarpat kuntong ni sweetheart wow. Makadwak mati gagayem ko dagita ti kailiw ko sa jay baryo agpatpat na nga agububraa awan pa'y urnong daksanggasan dumalaeng kinaragragsan sa jay baryo ngimdong tingtut aldaw agawidak sa jay baryo uray agmal maleng nga agululdag sa jay baryo libre ti balog chismis tumaptapok ragsak apagpadas ko atay agsuyaag tenga na ti aldaw anian ragsak makapakatao ti FDD Hong Kong chapter tagagamuol ka na we tagagamuol kung natin Angie maulawak sang natin Cordapia tay kaabay ko kaingut ko ranyag bulan iti silaw ko dagita apadas isot mang punpunas iliw ko jay baryo jak tulumlumda ang akasla pimpiman sa jay baryo. Wah! Apo, dagiti Sa jay baryo. That song was crafted. Ayan crafted talaga, mga crafted by the songwriter. Di kala muna sino nagapon na po in Ilocano klaeng. Actually, this was done by Linda Ronstadt. Hindi ka muna sino songwriter na nagmet kaya ipapanan na talaga nga DJ Suna Ciudad and wherein nagrigat ti Agurnong. At siyempre, ubra ka ti agpapatnag, ang ganagbalmalang kumbaga ket hamumasarakan di ragsak nga ragsak iti baryo nga mabalimula ta ramiden ti amin kaya mo ramiden maturog anytime agreeing ka ti kaya mga oras makichismis iti agmalmalam and that's it nga awan di syudad nga minoda ka di syudad minoda ka ti OFW ket talaga nga obra ti kastaunay yan. Pero laang abon member ka ti for decade Hong Kong chapter ta 24 hours iti chismis dita. Mabalin nyo na ta ti agpapatang because of their chat box. Talagamit na po nga nagragsak. So aya sa dinumangayan nyo nga paset dito Hong Kong if you want to join our group for decade Hong Kong chapter apo to ease the loneliness apong adayo ka ti familyam
join the group. Ado pa iti beneficium, kas kuma iti makasara ka iti sweetheart mo, no balasan ka pa lang. Agita launay ket. Iti gagayem nga po no adita dapo. And we will be celebrating our 3rd year anniversary. Nabayag meten nga talaga ti 4 day kaduwang kong chapter on September, October this year. So, naman niya po nga sumangpet iti FDDD tamanen together with my sister Regina and my wife Juby. Yes, kaya nakanuti mapanmat di Hong Kong. Pitongal daw tayo man. Yan, kaya na mga makita dagiti kayam nga ni Imelda Cayetano Dionisio, agita launay kat, and other friends from San Sebastian. Ella, siyempre kumare na ni Kabagis na Ella Martin, Minda, and everybody in Hong Kong punang malanginan. So, 11 minutes before the hour of 3, Balong. 1. Watching from Hong Kong, pa-shout out po. Hi to all Singson family and Laureta family. Ano naman ni Singson, Laureta, Rowena. God bless po. Sobrang ganda po ng tandem yung dalawa. Namimiss ko po tuloy sa Kabatuan. Isabella from Yoli, Salta, Sison. Thank you so much. What's that? Boy! Okay, Tiramon! Trigon for our last piece, ladies and gentlemen. Dating arod, iti may nga sunatang kinansyon ni Nora Honor, kin Eddie Peregrina. Ang kinansyon bet ni Manang ko sa jay last night ni tatay ko, ang nakiktutak, amuna pa laeng. So, to my sisters, Felicia, Lourdes, Annabelle, ayan. Regina, of course. Nag-birthday ito na bigat. Para kanta ito. Pagpo daw tanay. Pagpo daw ta. Arashi mofukeba amemo foru Kimi yo tayori ni watashi wa ikiru koko ni sachiare kiniman ng Inya, kiniman ng Imelda de la Cruz, ito ay amuda na di ang sunata. Sige And even rain may fall. Kasi kaman, ate. Though the clouds are dark above. Awan ti effect na. Nakapo. Life will be bright for me. Datalaan. Sige pa. I live for you alone. I live because we have loved. For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue skies. I live because of you only. I live because we have love. Koko ni sachiari beyond the blue skies. Beyond the blue skies. Beyond the blue skies. Sila Nora, ano naman? Whatever. Apo, dami nagpahabol nga pabati dito. Anak ko na na. Pongek ko na na.
Kablawan mi man na amin nga taga Villa Carmen. Pastor family, Nanay Odette, Tita Ganda, Tito Sir Lola Joby, Inang Nate, Lolo John, Tito Justin, Tito Jason, Tita Ajang, Lola Nancy, Claby, Apo. Elvira, Anjo, Tofe. Kakuna naman, Auntie Flor, ang ganda-ganda ng kanta nyo. Naalala ko tuloy ang uncle mo from Auntie Flor. Well, that's your time. Idi nga men, idi si Mika dating nga sonata. So, that's it. Thank you so much for being with yours truly and John Mark Pastor. And this has been your Manong June. Yeah. Saying, naidop the internet. Saying goodbye and God Hey, bless baka mating everyone. na-post. Ag parang tulad na the Giants siguro. End ko na na. Hanga na i-end ka talaga. So, once again, thank you so much. And, into naman misan tuman po nga Domingon. Adda kami tumanan. Same time. Same place. 12 to 3 p.m. And of course, same place, same frequency, 97.7. Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. Bye-bye.